Liyabingelelwa abathandekayo namhlanje ngesabathe ekuseni. Inkosi ibe lathi phakathi kweviki ukuthi sihlangane kulesi sifundo njalo sesitshiyagalombili lapho sikhuluma ngokukhululeka ukuthi ukhululekile ukuthi uphumule. Umlimi kaSisize okhulumayo ngumfundisi Dube. Salibonani babukeli labalaleli. Sengathi inkosi ingasenzela kahle singena kulesi sifundo okhulumayo eMdlovu. Salibonani zithandwa zezulu, siyabonga dumo kulo iwundlu sesihlangene njalo kuliviki kusifundo sanamhlanje. Igama nguzandile zanamwe umajikijela. Salibonani bafundi labalaleli. Sanobonga uNkulunkulu osevumile njalo ukuthi sizomkhonza ngelanga lethu lanamhlanje leSabatha. Okhulumayo ngusithemba inkosi Thembelihle Sibanda asicimezeni isikhulekeni. Bawethu sezilimi dalizwe lomhlaba. Sanobonga Somandla ukuthi ilanga namhlanje uvumile ukuthi silibone. Somandla ngalesikhathi sesathi singene kule service Somandla. Cela uNkulunkulu ube lathi. Khula ntheme igama lakho. Amen. Amen. Siyamukelana njalo futhi esifundweni. Bathandekayo sicela ukubonga uThixo ukuthi silokho siphezulu kokuphumula. Kuthi ukuthi bathandekayo kukhona umlimi lekhoma ukuphumula la. Namhla sikhuluma njalo ngokuphumula ukuthi umuntu yenelisa ukuthi aphumule. Ukukhululekile ukuthi umuntu aphumule ngendlela uThixo akuhlele ngayo. Singena esifundweni sibalele uMahubo ngo27 iverse ngelika 1. Mahubo 27 iverse lingelika 1. uJehova uyikukhanya kwami lensindiso yami, ngizakwesabani na? uJehova uyinqaba yokuphila kwami, ngubani engingamesaba na? Ndlovu singenise esifundweni kulamabala amabili laphana kulokwesaba kulokwethuka. Kuthi ukuthi umuntu oyesabayo lo ethukileyo kala kuphumula udinga ukwelatshwa. Ukhululekile ukuphumula. Ukhululekile ukuphumula kuthi ukuthi abantu bonke ezigabeni zonke bakhululekile ukubana baphumule. uJesu esize emhlabeni ezalwa waletha ukuphumula ebantwini abanothileyo, kubayanga, kwabagulayo, kwabaphilileyo. uJesu ulethile ukuphumula. Ngakho ke esifundweni sethu sanamhlanje sizadingisisa ukubana sifunde ngokujulileyo ukuthi kumele siphumule kukuphi, kumele siphumule kukuphi, kuphi okubangela ukubana sibe lokukhathazeka emzimbeni, sibe lokukhathazeka engqondweni, sibe lokukhathazeka ezimpilweni, sigule physically, sigule spiritually. Lanxa siphila kahle kwezempila kahle Dube, singaze sidle kahle kwesinye isikhathi siyafinyelelwa yimkhuhlane, singaze siphile kahle siyafinyelelwa yikugula. Siyakudinga ukuphumula. Siza kufunda ke ngokujulileyo ukuthi phakathi kokudideka kwemkhumbulo, kwedepression lestress, kuyini okuqhakathekileyo kumele sibe kwazi njengamakholo, njengamaKristu ukuze sikhululeke njengoba sikhululekile ukuthi siphumule endaweni esikuzo ezijiyeneyo. Siyabonga abalaleli nababukeli. Iqiniso ngelokuthi abantu kulokukhathazeka esilakho, kulokugula okukhona. Kodwa kuthiwa ngalesi sikhathi esikuso kudinga ukuthi sikwazi ukuphumula kukhona kuJesu. Ngifuna singene esifundweni sivulele uMakho 2 lapha iverse ngeka 1 kusiya ku4. Engicela ukuthi ukwenze ukuthatha iBhayibheli lakho uphinde ucela uNkulunkulu ukuthi kulesi sifundo siphume sifundile ukuthi nxa sidinwe imicabango lezehlakalo uJesu lokuphumula asinika khona. Sifundela uMakho 2 iverse ngeka 1 kusiya ku4. Makho 2 verse 1 to 4. Ngemva kwezinsukwana uJesu esengenile njalo eKapenawume, abantu bezwa ukuthi wayesebuyile ekhaya. Bathi cwinda wonye kwaze kwasweleka indawo kanye laphandle. Wachumayela ilizwi kubo. Kwafika amadoda eletha owayome umhlubulo ethwele ngabane babo. Kwathi ngoba bengafinyeleli kuJesu laye ngenxa yesiqhobexhobe bavula intuba ephahleni malungana loJesu, bephemba behlisa isendlalo esasilele indoda eyome umhlubulo. Indaba lapho yayizaza nami.
abantu bayagula emhlabeni. Lo ndoda lo uyagula. Akala kuphumula kodwa kwehlule ukuzisinceda. Kungena abanye abantu abayizihlobo kumbe abangane bamsize. Ngicela usinike isifundo lapha lencazelo ukuthi umlimi ufuna sifundeni kulento ezimbali ngizizwa la. Okwakuqala umkhuhlane uyimbangela yesono. uNkulunkulu edala wayengakhangelelanga ukuthi kube lo muntu ozagula. Kodwa ngenxa yesono esangena ngabazali bethu Adam lo Eva, namhlanje sesizithola sigula. Undoda lo egula waba labangani ababesazi ukuthi umkhuhlane ulatshwa kumprofita. Ababekwazi ukuthi yebo udokotela uyalapha kodwa kulodokotela omkhulu. Ungezwa kuthiwa kwakulexuku elinzima. Kodwa babakwazi ukuthi singathola indlela yokuyafika umelaphi inyanga enkulu enguJesu lo muntu uzasila. Lathi silazo ezihlobo ezifuna ukuya kuJesu kodwa zingenelisi. Nxa silakho ukukholwa asizithatheni sizise kuJesu ngoba lapho kukhona ukusila. Ungabe kulexuku kodwa uphahla luyaphuma ukuze ufinyelele uJesu. Asizameni ngezindlela zonke ukuthi singayidinga ukusiliswa lapho kungekho khona. Umuntu ophumuza inyama kuphela nguJesu. Ungakhangela phela abantu abagulayo bagula ngezizathu ezitshiyeneyo. Kunje abantu bahamba bezitshaya igunya, mina ngigula corona ngoba ngonanga. Bacabanga ukuthi abanye abantu banjani bona. Kodwa ukugula imbangela yesono. uJob nje wagula engenzanga ukubi kodwa ngenxa ye great controversy uyagula. So la ungazithola ugula kumbe kuyini okukwenze ugula, hamba kuJesu. uJesu nxa ngisizwe ekhuluma kulokuphumula nokwelapheka okupheleleyo. Unomcabango uphi lapho ongasincedisa njalo ukuthi uphahla luyavula lapha. Baqondise kuJesu kanye. Kwakungenza ukuthi uphahla luvule bamyekele nje ayewela kumbe phezulu kwa elder kumbe komunye umJuda. Kodwa baya kuJesu kanye ngoba nguye ababemjongile. Kusifundani la? Indoda leyi iyagula ifakwe thaleni. Kutsho ukuthi ngezinye indlela ilalisiwe embhedeni. Kuthiwa ilimele umhlubulo kumbe istroke akuchasiswanga lapha. Kuthiwa kodwa okwaziwayo ukuthi igogekile umhlubulo. Umuntu olala embhedeni uyacabanga ukuthi mfuna ngumuntu othola ukuphumula. Umuntu ungazothi hayi ngisaphumula, umuntu yabe siyazilalela nje ukuze njani athokoze. Kwesinye isikhathi abantu balele embhedeni kodwa bengelakho ukuphumula. Bengalalanga uyabe thilele kodwa akalalanga. Esizwe ubuhlungu umuntu efuthelwa. Kwesinye isikhathi ukuba sembhedeni kakutsho ukuthi uphumulile. Singanakana ukuthi ukuba sevangelini lokuba sesiKristwini lokukhuleka nsuku zonke funa singanakana ukuthi hawo umzalwane utsho ukuthi usekuphumuleni uhamba lo uNkulunkulu kanti umzalwane uthwele nzima, umhlubulo uomile, umhlubulo akawuhambi kuhle. Le ndoda afuna yayisehluleka lokukhuluma. Kodwa abangane basibebona ukuthi hayi le ndoda idinga ukuthi siliswe. Kuyini okubangela isono? Kuyini okubangela isono? Abangane bese bezama ke icebo lokuthi uvulwe phakathi kophahla lindoda ibisisehliswa ifinyelele kubani? kuJesu Kristu. Asibonge nini laba bangane abathatha leli nyathelo ukuze basize. Ngakho ke lathi bathandekayo kasisizeni abanye abantu, kasingenele nini sincedise nini lapho ukugulwa khona, lapho kungahambi khona izinto, kulentandane, kulabafelokazi, kulabantu abalambayo, kasifinyele nini sithwale ithala, sithwalisane nini umthwalo ubelula siwethule ezinyathelweni zikaJesu Kristu. Ngiyathokoza babandovu ukuthi uyafitizela ukuthi ngesikhathi esikuso kathesi umkhuhlane lesikhuluma ngawo lo lawo sibili udinga ukuthi kube lo muntu osizayo ukuthi ungalahlekelwa yikukholwa. Nxa umazi mlalela umuntu osumbona ukuthi sekhohle ukukhuleka ukuyeza inkonzweni, mncedise ukuthi hayi indaba iphela kuJesu. Kithi lapha singakhuluma senzeni khathesi kulomkhuhlane wokwesaba khona ukuthi ivaccine isilo. Abantu konke kwethuka lokwesaba.
kodwa sifunda ukuthi abangane bancedise ukuthi nxa ungasenelisi sikusa kuJesu tshelana abantu ngoJesu uzaletha ukuphumula okuhle. Mfundisi, Yebo. okunye kwakusenza gula ungaba lo desire of ages indoda le yayonile. So umkhuhlane wayo wawuyimpumela yesono. Kodwa abangane abazange bathi hayi khawula ngesono sakho. Phela thina abantu silakho ukwahlulela. Ukuthi lo ngiyamnceda ngoba ulesimo esinje. Onile angumncedi. Ukwahlulela sokwethu. Thina uthumo lwethu kusabantu kuJesu. Asincedeni sithatha abantu sibase kuJesu uyumnikazi wokwahlulela. So ngezinye indlela zanamo uthi wena kule imikhuhlane associate lesono. Umuntu angagula lo mkhuhlane hayi onile. Umuntu angagula lo mkhuhlane unjani onile. Singabona umzalwane lapha segula kumbe corona sesithi hayi kuthi ukuthi indlela yakhe lo Jehova kayinjani kayihambanga kahle. Yikho abaFarisi babuza uJesu ngelinye ilanga ukuthi umuntu lo azabenje uyonayo yini kumbe ngabazali bakhe ba associate bathi hayi ukugula kulobudlelwano lani lesono. Kodwa ngiyabonga bese kuchasisile ukuthi hayi kwesinye isikhathi kakula budlelwano lokho uNkulunkulu ngenxa yokuthi siphakathi kwempikiswano ngenxa yokuthi sisemhlabeni ngenxa yesono ukugula kuyasinyenyela kusifinyelele sonke esikudingayo ukuthi sinakekelane phakathi kokugula. Let us care for each other. Ngiyamuzwa masibanda la sivambele khona phana kodwa ngu2 Marko verse 5 lo 6 uzaphinda uphendule umbuzo lokuthi kathi njengoba nesitsho njalo kuthi ukuthi umuntu ogulileyo ngokwehluleka impila kahle lokwephumthetho kaNkuluNkulu lo ogulileyo ngokuzonda isitha ngoba sikumpikiswana uJesu bonke yabamukela antsho kunjani akusifundele u5 verse 2 verse 5 to 6 uMarko khona phana Marko 2 verse 5 wathi uJesu ebona ukholo lwabo wathi endodeni eyome umhlubulo ndodana izono zakho sezithethelelwe. Kwakuhlezi khonapho abanye babafundisi bomthetho benakana besithi umuntu lo ukhulumelani kanjalo uyahlambalaza ngubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkuluNkulu yedwa. Uphuma lani masibanda lapho ukuthi uJesu undoda lo sehlisiwe sefikile kuye. Undoda lo uyagula. uJesu akakhulumi ngokugula kwakhe ukhuluma ngesono. Kuyini esikufunda uthi izono zakho zixolele. Yena ufuna uzokhuluma ahambe emtshela ngezono. Ufundani la? Hayi mina ngithwela lapha mfundisi ukuthi uJesu uqalisa nanzelele okube yimbangela yokuthi indoda le izinjani ihlale kuleli thala. Umfundisi uthe ekhuluma lapha uthe uthwa izono zakhe yizo zazimenze enjani awazowalala kuleli thala. Ngakho uJesu nxa emkhanyele uyabona ukuthi ama roots imbangelo yalokho okumenze wazwalala lapha ekuyini ebiseqalisa address ekhona maqala nxa uNkulunkulu esekhiphile impande kefana lesihlahla ungasuphuna impande isihlahla vele loba sokuthweni siyaqala ukoma phezulu. So uNkulunkulu uJesu uqalisa akhiphe ini impande then ebeseza khuluma lokho abakufunayo ke esethethelela. Mina engikundhokosayo ukuthi uJesu bathandekayo ngala kuthi uyisoni. Liqinisa ukuthi wehluleke ukuphila kuhle lubaba lo. uJesu kodwa ufika hlathi wathi ngiqale ngikhupha ukukuhlupha yisono bese ngithinta inyama leyi esithintwe nguSathane ngenxa yesono. Okumele sikufunde ukuthi ogulileyo kungenza ukuthi wehlulekile ukuziphatha kodwa vele lithe kule mpikiswano. Kade sikoroni khona lingathi vela komunye umuntu uSathane uyakuhlanyela ukusanza abantu. Ndlovu kulesi sifundo uphuma lani ukuthi njengoba undoda lo kuthiwe izono zakho zixolele. uJesu lapha wase addressa ke impilo yakhe kuqala la lo Jesu ukuthi abe lobudlelwano abe semsilisa. Isifundo bani? Now ungathi uzihambela dobe ubususizwa ukuthi hayi umzimba usezwa kahle. Ubusuqalisa ukuthi hayi ngizwa ngingani ngichawa ikhanda lami lingitshaya kakhulu. I problem kayisokuthi uchawa likhanda
ubuhlungu kabukho ekhanda ikhanda liyaripota Kulento ukuthi onakeleyo. kulokunye lapho okungahambi kahle khona ngezinye indlela indoda le babuya beyifaka ethaleni yiripoti ebuyayo ukuthi hayi indoda kulokunye okungahambi kuhle khona kodwa okubonakalayo kusemgcekeni ukuthi indoda igogekile uhlangothi oluthize emzimbeni indoda le uhlupho lwayo yisono uhlupho lwayo yini yisono yikho uNkulunkulu nxa embona uJesu Kristu nxa embona lindoda ubona lokukholwa kwalabo abamlethileyo ngangizwa abantu bekhulekela abantu abagulayo bengela kukhona bebasenkosini belokuthandabuza ukuthi funa ngasila yini funa ngaba right yini nxa sihambisa abantu abangezwa kuhle kasibahambiseni kusomandla silokukholwa ukuthi uNkulunkulu uza kubasilisa ngoba le indoda le yasila emkhuhlaneni wesono ngenxa yokukholwa kwalabo abamletha kuJesu Kristu uNkulunkulu uselapha enyameni Amen. aselaphe lasemoyeni uNkulunkulu kaselapha enyameni asitshiye kuphela kodwa selapha ayelaphe lenhliziyo zethu ezonwe yisono Ngizanamwe nxa ikhuluma so ngikhangela ukuthi uNkulunkulu kuthiwa unakekela abantu bonke ufuna ukukhupha okungaphakathi kuqala abese khangela umzimba lo konke kuvela kuye nanku siphile esikhathini lesi ukuthula kakukho ngepandemic ekhona ezimulini kule mkhuhlane emimoya singenzani after ukukhuleka sibone kungani akuphenduleki ngalesi sifundo sifundani la Mfundisi sifunda ukuthi khona silo Jesu yenelisayo bathi sebebona ukuthi vele lo umkhuhlane lo awukwaniswa lulutho ngaphandle kukaJesu baya kubani kuJesu bazalwane asifundeni ukuya kuJesu kwesinye isikhathi abantu bayagula sithi uNkulunkulu kaphenduli uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ophendula imthandazo ukuphendula kwakhe emthandazo kuya ngendlela yena aphendule ngayo izikhathi eziningi sisebuhlungwini kwesinye isikhathi uyakwanisa ukuya kwelaphe umkhuhlane kodwa nxa ungelapha chwanga emoyeni usalokhu ngela kuthula baningi obona ukuthi umuntu uqinile uyacazimula kodwa akaqondakali ukwenza kwakhe ngoba akaphumulanga so ukukhulu ukuthi asifundeni ukuthi uJesu kuphela nguyowelapha umoya bethukala abafarisi bathi kathi mbani lo thethelela ini izolo okutshengisa ukuthi izona zithethelelwa iphovu azithethelelwa nje ungazi enyangeni ubusithi usilile kodwa akayithetheleli isono hamba kuJesu osindisayo njalo othethelela isono lapho uJesu esithi izono zakho zithethelelwe wayetshengisa ukuthi is the divine power wayetshengisa njalo ukuthi hey indaba yokuthethelelwa ayikho lula le phela igazi lachitheka isiphambano njalo wayetshengisa ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu athethelelwe asile nansi indoda abayibona ithethelelwe emoyeni yasiliswa lenyameni asambeni kuJesu sizathethelelwa emoyeni kanye lenyameni abantu abaningi abasilayo emkhuhlaneni emhlabeni kabababazi imithi lamaphilisi Hallelujah. abantu abaningi abasilayo labasiliswayo bababaza isandla sika Jehova nxa ephuma esibhedlela uthi hayi ngibonile inkosi ihlezi esihlalweni sayo uNkulunkulu ungenelile empilweni yami yikho ngiphila andibabe lentshukuntshu futhi lapha ukuthi basebenzele ubani uNkulunkulu babethembisa ukuthi inkosi ungangisilisa kuphela ngizakusebenzela ungangisilisa kuphela ngizaphilela wena ngibe ngumntanakho kuthi ukuthi uNkulunkulu ebantwini abalungileyo lasebantwini abangalunganga uNkulunkulu uwelapha inhliziyo eyelaphe lenyama yomuntu bese kusithi kulabo abayizoni kuhle ukuthi uNkulunkulu angakwelapha esihlobo esithandekayo umlaleli uzuza ukuphumula okupheleleyo uye esandleni sika Jesu Kristu akunika ukuphumula siyabonga abalaleli lababukeli sonke lapha siphakathi kombhedo wokugula wesono vumani lesi sifundo sikuthwale sikwehlisele kuJesu Kristu vuma intshumayelo isiza ikuthwale
ngoba kulamuntu ongaguliyo nxa umlimi eletha izifundo uthi ngibuthanisa abantu baze kimi lo ndoda lo uphanjiswe ngabangani ngoba yena engasazazi kulo ndoda omunye labesifunda endlovu lapha akusifundele kumakhosi akuqala lapha ngo-19 verse 1 no-2 no-3 ukuthi lo ulethwe kuJesu nangomunye uyabaleka funa ukhona ongilaleleyo obalekayo funa ngisevangelini ngiyabaleka namthi sifunda sikubuyisele kuJesu kulapho kule ndaba khona makhosi okuqala ngo-19 verse 1 siyafika ku-5 verse 1 U-Ahabi wasetshela uJezebeli ngakho konke okwakwenziwe ngu-Elijah kanye lokuthi wababulala njani abaprofeti ngenkemba. Ngalokhu uJezebeli wathumela isithunywa ku-Elijah ukuthi siye kuthi onkulunkulu kabangihlanekele ngokwengezelelweyo nxa ngingakubulalanga kuze kube kusasa njengoba usubulele abaprofeti. 3 U-Elijah wasesesaba wasuka wabaleka wayafika eBerisheba yakoJuda wasechiya khona inceku yakhe yena wahamba okwelanga elilodwa engena enkangala wafumana khona isihlahla wahlala ngaphansi kwaso emthunzini wakhulekela ukuthi ngabe uyafa. Kwanele Jehova susa ukuphila kwami ngoba angingcono kulabo khokho. Ndlovu nxa ebala so ngiyazibuza ukuthi uElijah ukwabiza umlilo wehla waqothula umhlatshelo waphela ukwathe yedwa 850 waqeda abantu eyedwa sokubuye umfazi nje oyedwa ahlamethusele engamboni nokumbonuzwa ngelizwi nangu segijima azachiyele ncegu sifunda ukuthi lapha usengena idepression bani aza ukuthi uNkulunkulu above depression udlula konke kungabe kunzima. Yabona ungahamba endaweni zokubuka imvelo kumbe egangeni kulokwenza ukuthi kuyabe kule map edwetshiweyo ukwenzela ukuthi ungalahleki ube kwazi ukuthi uyangaphi campus uyangaphi uphenduka kanjani lapho usuke khona. Ngezinye indlela nxa siphila abalaleli lababukeli uNkulunkulu uphethe usiphila imap eyokuthi sihamba la kumele sihambe la ukuze singalahleki ukuze sizuze ukuthula kumele sihambe la. Indoda leyi sihlangana layo uElijah elandela imap ehamba ngemap esemephini nxa sekufika ukwesaba eseyethuselwa uJezebeli umfazi emtshela ukuthi hayi ndoda siza kubulala wena into yakho le ungaqhubeka uyeza ungagcina usufile. Abantu siye sakufa umuntu angakhuluma ngokufa umkhumbulo lengqondo kuhle kunjani kuphaphatheke esezwe elokufa uElijah wahle waba lokwesaba imephu yalahleke ekhanda imephu yalahleke ekhanda. Ukulahleka kwemap kwenza ungabi le strategy kwenza ungabi lakwazi kusasa kwenza ungabi lakwazi indlela ugcina ungasahambi emanyathelweni lalapho kumele ukwenze khona. Ngakho uElijah laye wasebaleka waseqalisa ukungena ama-Olympic watha phansi ebalekela isandla sikaNkulunkulu ebalekela lapha de kumele aye khona yena sedinga eyakhe indlela angayihamba. Balaleli lababukeli uqhakathekileke ukubana ukho konke esikwenzayo silalele ilizwi lika Jesu Kristu bese silandela lapho asho khona. Usathana ukangile hlala ngisitsho njalo uElijah ngemva kokuba esenza into enkulu kangaka mina ngikwazi ukuthi uhamba njani emadodeni labafazi phela amadoda ayesabani kodwa abafazi liyabesaba angikwazi ukuthi kuhamba njani. Wasekhohlwa uElijah ukuthi kule nkosi yamakhosi lathi kuyasifikela izikhathi eziningi ukuthi umuntu uzusudangile ugcina ingqondo indlela ocabanga ngayo ugcina usenza izinto ngendlela ezingayisizo zikaNkulunkulu. Kukaningi uyakhumbula uJohn uMbhaphathizi sesentolongo nguye phela wayehamba wathi uYesu uJesu ozoze Yesu lizona uYesu uJesu ememeza ngoJesu kodwa uthese phakathi ohlupho ngelinye ilanga esedangile uthi kubafundi kambe nguyini abandevuzi akwenzakali kuElijah kuphela ukubaleka lathi umsebenzi kaThixo uSathane uyasiqila uyasethusela ngento ezingekho phela kwazi ukuthi kwesaba kwenza njani thina sisakhula
sasibona omnye umlilo phetsheya kwangikhaya so sigijime sithi kulesipoko ngelinye langa omnye umnawami wathi ufuna ukuyasibona isipoko afice ngomnye umuzi phetsheya abazibasela umlilo phansi so ukwesaba kwenze wesabe lento enjani engekhoyo udlisa ithimi kaNkulunkulu uNkulunkulu ethembile ukuthi ukhona uElijah obiza umlilo waqothula namhlanje sebaleka so lathi kungabe kukhona uNkulunkulu ekhangelela ukuthi laphandle obani usathana kwethusele asimene isibindi singabanqobi ngoJesu endabeni kaElijah lapha balaleli kuyini singakufunda balaleli sure singenzani ukuthi phakathi kobunzima esidlula kubo lezehlakalo singakuthola njani ukuthula ngoba uElijah lo ubaleka nje umthombo wokuthula yiwabalekayo ngoba emthuma ukuthi aye entabeni ayeveza uNkulunkulu nguNkulunkulu umama lo ekhuluma wayemela ukuthi uthi umama lo wana onguye waphambanisa sekhuluma wakhohlwa lathi balaleli kulezinto ezisethuselayo ngumkhuhlane yikuswela ngekhaya yikulamba bese sibaleka ukukhonza zama ukuyasebenza la ngesabatha zama ukuthi imali ibe ningi umuntu achieve umthetho kaMlimu athi ngibona ngazenzela ngaphila sifunda ukuthi uElijah waswela ukuthula lanxa esebalekile umlimi wamtshengisa ukuthi ukuthula kukuye so ukuthula lokwelapheka kuNkulunkulu akulapho singakuthola ngaphandle sibuyele kuye ngicela ukuthi ubale futhi njalo uverse ngo4 verse 4 Amakhosi okuqala chapter 19 Yena wahamba okwelanga elilodwa engena enkangala wafumana khona isihlahla wahlala ngaphansi kwaso emthunzini wakhulekela ukuthi ngabe uyafa wathi kwanele Jehova susa ukuphila kwami ngoba angingcono kulabo khokho Zalamu nangu lapho Elijah uthathe ofisi kaSathane kumlimi umlimi kayisiye medara akabulali sethi mlimi ngcono namhla ukungena ofisini kaSathane ukumbulala ngoba mina sengidiniwe kulo muntu athi mina ngcono ngife sehluphe kakhulu umlimi kazange athi ungahlupheka uthi wozani kimi sifunda lapha kuthiwa usegijima wazo wadinwa sefisa ukufa kambe waphumula awukutholi ukuphumula nxa ungekho koNkulunkulu ungaze ugijime kanganani awusoze ukuthola ukuphumula kuphela kutholakala kuJesu ezo uElijah wayindoda lesibindi ulando Ahab athi athreaten igovernment yakhe athi izulu alisoze linjani line phela kwaku affect economy uthreatena le government yakhe asuke lapho aye kudla ephukudla ngamawabayi abuyele futhi kuAhab athi izulu seliya njani siyakuna kodwa namhlanje uyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu amkhonzayo uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaac uNkulunkulu kaJacob owayekhona njalo hlala ekhona abaleki esebalekile njalo wadinwa ngoSathane lapho kudinwa khona baleke ngoSathane yadinwa kuphela ngoba ngale kuyasetshenzwa kula kuphumula ukuphumula kuphela kutholakala kuJesu abazalwane asifundeni ukuthi uNkulunkulu kasitshiso noma kunzima kanganani asibambeleleni ngoba uzadinwa and uNkulunkulu kenzile ukuthi ungakadinwa phela yakwekela so wenza into zakho ungadinwa yena lapha aqalisela khona now umprofeti lapha sezefuna ukufa sesicela ukuthi hayi nxa kuvuma ngcono ngilale kithi namhlanje khonokho kuyaphila qho ngoba sisevangelini singabazalwane amalunga ami kuhle kodwa ngapha sigijimisa okunye eceleni kulezono esizifihlayo kulezono esizifukameleyo esizivaleleyo not izono ezincane nxa kulezono ezincane lezinkulu kodwa izono ezinkulu okumangalisayo ukuthi ekwenzeni wethu esiKristwini lezi zono lezi asifuna abantu babezazi bazibone bangabakwazi ukuthi wena ulalesi sono senzayo the next thing so ngangcono ngife the next thing ngangcono ngizibulali subona ukuthi ukufa yikho okungcono kwesinye isikhathi lapha indoda le ichild uvalo asonto kumele siyifihle futhi la uhle sidinge ukuphumula
ngiyayithanda ingoma esiyihlabelayo evangelini ethi akukho ngaqoshu akukho ongaqosha uvalo ngaphandle kwakhe uJesu. So inceku yenkosi lapha phakathi kwalesi siphithiphithi sokusanganiseka komkhumbulo ingqondo isi-confused esolokwesaba esengasakwazi ukuthi ayenzeni kumele agijimele kumele sigijimele kuJesu Kristu asinike ukuphumula. Ithemba likhona Masibanda, ithemba likhona zenami, ithemba likhona Ndlovu ngoba uJesu ulithemba. Udade kaWhite ku97 ugwalo lwakhe lapha uStep to Christ uthi yena la nxa singezwa angani umlimo ukhatshana angani kabambeki angani kasimboni isandla sakhe sothando lozwelo sisibambile okwethi ukuthemba akuyigcwalise ngomahubo lapho ngu34 verse 18 isandla sakhe sisibambile siyasinceda ukuthi sidlule kumagagasi empilo wona lanzima. So ukubaleka uNkulunkulu awulampendulo enzileyo kodwa ukuza kuNkulunkulu ngezono ezikuhluphayo ukuza kuNkulunkulu ngomakhelwane yizihlobo ngabomthe usiya kuNkulunkulu ukuthula kuba khona. Umoya wokudangala somoya kaNkulunkulu umoya wokuhamba sidanile sikhangele phansi sidabukile asomoya kaNkulunkulu. Amen. Yebo uyehlela amaKristu umoya njengoba wehlele inceku kaNkulunkulu. Kodwa kumele sibe lamacebo okunqoba i-discouragement. Kumele sibe lamacebo okunqoba i-depression ukudangala. Kodwa mina okungithabisa engakabali umfundisi kwapha ukuthi esediniwe njalo Elijah uNkulunkulu kamchiye yathuma ingilosi iye kuye ngezikhathi kwapha sesidiniwe asazini ukuthi uNkulunkulu wethu asozasitshiswa. Amen. Ibali 34 verse 18 wahu 34 verse 18 uJehova useduze labo abalezinhliziyo ezephukileyo asindise labo abadabukileyo emoyeni. Bamba futhi 73 verse 26 ngifuna lizwe la amavesi amabili useduze. Ngiyamcabanga umfundisi wayethajala ukukhuluma sewalala umfundisi wami wayesithena abantu ungazusithena kulensuku uNkulunkulu ngihamba laye lapho khatshana khona. Nxa ungabona ekhatshana ngenhlupho lazo lapha seduze khona ungazuzitshela ukuthi uNkulunkulu sekhona usekhatshana. Kumele uhlale ukhala ukuthi uNkulunkulu ngicela ukukubamba ngoba asimboni kodwa ukhona ngokukhona. 73 verse 26 umahubo 73 verse 26 Inyama yami lenhliziyo yami kungehluleka kodwa uNkulunkulu ungamandla enhliziyo yami uyisabelo sami laphakathi. Uthi kungehluleka inyama yami lenhliziyo kodwa uNkulunkulu uyisabelo sami. Balaleli sifunda ukuthi uElijah wayekwazi ukuthi wayemela wazi ukuthi la nxa sensehluleke ukuzwa amagama ethu selayo kodwa mlimi lokhu yisandla sami. La nxa umkhuhlane ususitshonisa kangaka sesisindwa umlimi lokhu yisandla sethu. La nxa emulini sokulendlala lokho eyisandla kudinga ukuthi sikukholwe ukuthi ukuphumula kuyaphumuleka kuJesu kuyelapheka inyama lomphefumulo. Limi kasize balali sifunda ukuthemba inkosi izikhathi zonke zokuphila kwethu kasihlaleni kuNkulunkulu sibe mazi uThixo. Hamba buyela ke ku19 kwaphana verse 7 lo 8 lesingayibalanga singene kuyo kule mica ethile kumele sixoxe ngayo lapha. Njalo mfundisi lapha nxa sudiniwe kumele ukuthi ube kwazi ukuthi uIsaiah 40 verse 31 ukuthi but those wait upon Amen. Amandla kuphela atholakala kulabo abama kuNkulunkulu. Asifundeni ukuhlala sikuNkulunkulu. Akutshoyo umama lapha ukuthi labo kuphela abalinde enkosini. Ungalinde endukini yakho ledlozi lomalume amankazana athi mina ngile ujaho lemoto ebhabhula ivili kodwa uphumule ebhabhula ivili lemoto yakhe kudinga uJesu lokhu ukuthi labo abazali bekuJesu yibalo ukuphumula kuphela. Okunye lokho bathandekayo siyazenzela kodwa kuJesu kulokwelapheka kulokuphumula. Lanxa usizwa uJesu angani ukhatshana kakhulu useduzane la. Haleluya. Ngoba iBhayibheli lithi useduze la balenhliziyo ezidabukileyo. Kwesinye isikhathi inhliziyo zethu singaba phakathi komnyama omkhulu sicabanga ukuthi uJesu ukhatshana kakhulu. Hayi balaleli uJesu
khonapho ngaleso sikhathi useduze kakhulu lathi sicina siwona ngokucabanga ukuthi uJesu khatshana yena eseduze lathi. Uverse 7 no 8 umakhosi yokuqala 19 umakhosi yokuqala 19 verse 7 no 8. Verse 7. Ingilosi kaJehova yaphinda yabuya okwesibili yamthinta yathi kuye, vuka udle ngoba uhambo lude luza kukhulela. Ngakho wavuka wadla njalo wehlisa ngamanzi, eseqiniswe yilokhu kudla wahamba izinsuku ezingama-40 lobusuku obungama-40 waze wafika eHorebi, intaba kaNkulunkulu. iBhayibheli lapha masibanda lithi lolu hambo lwakathesi sethunywa nguNkulunkulu. Olwakuqala uzibazele baleka. Umlimi wamlande khona ngale baleka. Wathi lanxa ubaleke mntanami ngiyakuthanda ngizazokuthuma ngikusenze ukhona ngapho. Uthi kathesi sesiye entabeni yeHorebi. Kuthiwa intaba kaNkulunkulu. Kulani eHorebi esikwazi ngeHorebi? eHorebi lapha ayesesiya khona ukuthi wayesesiyagcoba. Yini? Inkosi lomprofeti. So lapha entabeni yaseHorebi ayesesiya khona usesiyadinga that spiritual uplifting ngoba intaba lengekabani ngekaNkulunkulu. Okokuqala ijeni yakhe leyokuqala uyazihambela. Khathesi uNkulunkulu senjani usemcontroller sesithi hayi hamba mina ngisale ukuthi ngisalomsebenzi lawe Elijah ukuthi ngifuna uye njani uyegcoba umprofeti lani lenkosi umsebenzi wakhe ongakapheli. Uthi umsebenzi wakhe ungakapheli Ndlovu. Sikhona abasingamaKristu. Nxa usufuna ukufa ngoba usufele nami ngcono ngife. Usubhedlela umsebenzi uthi umsebenzi kumele sikuphelelise. Umlimo kavuma ukuthi silale singawuphuthisanga. Nxa sibizwe ngokwentando yakhe, umlimo njengoJona uzayenza amacebo wonke ukuthi umsebenzi siwufeze. Now kulomahluko phakathi kwendoda leyane egogekileyo. Sifunde ngayokuqala. Esifunde ngayokuqala. Lo Elijah. uNkulunkulu kuleyana ndoda yakuqala uqala sebenze la emoyeni. Indoda lena nanti liyakhumbula ukuthi vele ibindoda engelamandla. Ibindoda engabalekiyo. Indoda eleleyo. Phela nxa ugula serious awukhulumi. Abantu bangazi bayenze inyinto awulandaba. But nxa right ngeke uvume dubu ukuthi bakungenise ngilele ngerufu phezulu. Ubona nizakuwa. Abantu beminyene lapha uyathi hayi madoda angizwa kuhle bengicela lichede eceleni bangingenise la. But ngokuthi indoda le yayilamandla iyathobela lokho abangani abanjani abakwenzayo. Kodwa kuElijah sihlangana lo nkulunkulu kadili le spiritual need yakhe first kamvuseleli kokwamoya uqala unanzelela ukuthi lindoda lamandla yabaleka abese sithi hayi ngcono ngiqale ngidile lenyama yakhe eyiyebalekayo. uNkulunkulu umtshengisela ukuthi uNkulunkulu lamandla umnika ukudla uqala mfide physically ukuze amlungisise kokwamoya. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu kasisilisi kokwamoya engaqalanga wanakekela indingeko zethu zenyama. Uqala zigcwalise sizuze ukudla, uqala gcwalise sizuze impahla, uqala ukuze ingqondo zethu zikhululeke sibe seduze lo uNkulunkulu kumele physically konke kusihambele kahle. Sondlovu ngenyi ngamanye amabala uthi uNkulunkulu uyazazi izinhlupho zethu. Uyazazi izindingeko zethu. So singethuki ngoba silayo sinakekelayo. uNkulunkulu uthumo lukhulu mfundisi. Uthumo lukhulu diniu Elijah sefidiwe sesukumile wahamba. uNkulunkulu uthi hayi uthuma lukanjani lukapheli. uSathana abe kutshela namhlanje athi phela hayi wena awuseyinto yalutho. Isono sesikugqilazile awuselathuma. uNkulunkulu ukufuna njalo uyakupha ukudla uzuza amandla amatsha usebenze. Asiqineni uthumo lusesekhona. Phela koJesu akulithayo. Ulithawa koSathana kuphela. Kuyasetshenzwa icilongo lize likhale asisebenzeni. uJesu lathi izikhathi zonke singesabi. uSathana uzaletha ukwesaba kodwa thina siyanqoba kuphela ngoJesu. Kathesi kunje
abantu besaba indaba ye-vaccine ekuseni wabona ama-message athunyeziweyo yi-vaccine hayi bazalwane sikhululekile ukuphumula ngoJesu indaba ayipheleli ku-vaccine indaba iphela sisiya ezulwini icilongolikhala Amen. Uvesi 15 to 16 lapho ungayibali nxa ekhuluma sokimi ngithi kathi undoda lo udla ukudla okuphekwe lapha angazi khona kodwa kasakhulu ukuthi amandla athole ekudleni lokho ekhona ibakery yakhona asizwe yapheka iqele mina ngiyakholwa ukuthi owayengubheka nguJesu nguyisinkwa sokuphila ezulwini udle isinkwa esivele ezulwini samnika amandla okuhamba for 40 elamandla bathandekayo ungadinwa ugule dlana isinkwa sokuphila esinguJesu uzahamba kulomhlaba uJesu azayebuya verse 15 to 16 kwaba verse 15 uJehova wathi kuye buyela ngayo yona le ndlela oze ngayo uye enkangala yaseDamaseko ekufikeni kwakho khonale ugcobe uHazayeli abe inkosi yase-Aram njalo ugcobe lo Jehu indodana kaNimishi abe inkosi yako-Israyeli ubusugcoba uElisha indodana kaShafati wase-Abeli Mehola athathe isikhundla sakho sobuprofeti. Undoda lo ivesi lingibathi lapha sincedisane la. Wayefuna ukulala umsebenzi engawuqedi. Ubhabhathizo ngibhabhathise ngamaKristu. Usufuna ukufa uswenzile waqeda. Uswenze. Kuyini okwenzileyo okutshela usuqedile ngubani? Ceremony eqhakathekileyo. Yeah. Okumele yenziwe nguye. Yeah. Ezimulini zethu uNkulunkulu sasilondolozile. Sure. Maybe kulabantu abaxabanayo. Kakhulu omunye umuntu ongabahlanganisa. Alethe ukuthula ngaphandle kwakho. uNkulunkulu ukugcinela isizathu sokubambanisa imuli, sokubambanisa umndeni. Kule ndingeko ezikhona uNkulunkulu akwazi ukuthi umazibani endaweni ethize imgcinela ukuthi anakekele uzibani, akhangele uzibani, enzele lokho uzibani. uNkulunkulu sigcinele lezo zizathu. Nxa singakawufezi lo msebenzi uNkulunkulu ngeke avuma ukuthi silale. Balaleli umlimi uyasithanda. Ukubana sifike kuleli viki sikhunjuze ukuthi kuyenelise ukuthi uphumule kuJesu. Asifundeni kundoda lo owaphakanyiswayo wahanjiswa kuJesu. Lalo umprofeti obalekayo ukuthi bonke umlimi wabathanda. Wabalethela usindiso wabelapha. Lawe kumumo kuwo funda ukweyama ukuthi xuhlale kuye ngoba uNkulunkulu uvula izandla zokuthi asingo sonke asibambe ngezandla zakhe zothando. Uyachiseka la nxa sesiqedile umsebenzi phelani ukuthi uNkulunkulu wenza isimanga njani. Sure. Uthatha indoda leyo ngokunkanyankanya. Hallelujah. Isiqedile du ngokunkanyankanya yenyuka lezingilosi iyakhona lengaphi ezulwini. Hallelujah. Lathi bathandekayo singaqeda umsebenzi wethu lapha emhlabeni ngenkazimulo enkulu kaSomandla sizakwenyuka siye ekhaya ezulwini. Imbonane esifunayo, udume esilufunayo, amandla esiyafunayo, konke sikudingayo kuJesu Kristu sesisiye ekhaya ezulwini. Ukhuluma ngembonani. Abantu siyathanda ukuthi siziqakise sibonakale. Asimenini ngikhona siyatshengisa uSathane namademoni sesiqansa siye ekhaya. Njengalo ndodo wayefuna ukufa elele lapha phansi kwesihlahla athi ngibone ngiziphumulele kona umlimi wathi lokhu kuncane lokhu kugcinela ukuphapha emoyeni. Babusisiwe abaza kuhlala bethembe uYesu. Bathandekayo umlimi kasisize. Sifunda ukumthemba empilweni yethu ukuthi kuyaphumuleka kuJesu. Ugula khonapho, uswele, ulambile, ufelwe, hamba kuJesu uza kuncedisa. Nika amazwi olawo kubalaleli, unika amazwi uzanika amazwi bese sivale isifundo. Uthebhala uDavid athi be still and know I'm God. Unganyakazi. Ungagijigijimi. Chuma wazi ukuthi uNkulunkulu. Asichumeni sazithi uNkulunkulu. Nguye kuphela ozasinqobela. Amen. Mina lapha ngutholile esifundweni sami namhlanje ukuthi ngesikhathi ese-COVID lesi abantu abaningi sebenzani sebebalekile njengo-Elijah, but God is saying khumbula njani ubuyele ngendlela yena le njani obaleke ngayo ubuyele back uye njani uNkulunkulu is redirecting our paths. Asivumenini ukuthi uNkulunkulu njani asikhokhele back sifeze futhi lokho asitshela khona athi go ye therefore. uNkulunkulu enjani ngasebenzisa sifunde ungakhuleki
umumo ungatshintsha lezehlakalo akutshintsha uNkulunkulu bakhe. Phakathi komumo olomnyama emhlabeni lapho isitha sisebenza ngamandla amangalisayo. Ukhululekile ukuphumula. Amen. Ukhululekile ukuphumula. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngomusa la ngothando lwakho. Sibonga isifundo esisiphakamisayo sisisondeze eduze lesiphambano. Sengathi singakubona ngalesi sifundo. Sengathi ungasigcwalisa ngomoya wakho ingcwele, siphilele wena bese sikhululeka ezingalweni zakho, sithole ukuphumula. Sisindise esonweni, usisindise ekwehlulekeni lasebuthakathakeni, bese sihamba ngemlayo yakho la ngentando yakho. Nxa sokuphelelisiwe sonke endaweni ezitshiyeneyo sikuhlangabeze emafini sisiye ezulwini. Sikhuleka silokukholwa egameni lika Jesu. Amen. Amen.